از بچمه جم کشه دیرا پروتستان یا مردین برز اندر پکر لگل منه نهاج مردین و لگل مبه استنبول و لگل مبه دم باش برز تو بخیر هاتی روداوی دم باش بله خویای اونچونه صاحب زور سپاس دکن فاید بجوره بله اونچونه پیشوازی پاپا استنبول یان هون هر لورد مینن نه از لمردین دمینم که شیدرا پروتستان یا مردین ما و ایروجی اموال استنبول نه سوبر می وگرن دیسا لی ام لمردین دسکن بله هاتنا پاپا لیوی چاردان جبو جماعت کریستیان هم لترکیه هم جیل باکوره کردستان ته چوا ته گلو هون لهویه نه پیامین چاوا بده بله ام هیوی پیامین آشتیه نه لهف کرنه نه جبرکو اف مثلا دیانت دناو مذهب ته جدا جدا کرن و کاتولیک و ارتودکس پروتستان هر سه بشن لی گوتنین پاپا گلک گرینگن هر لکودری به او بپی و گلک گرینگن جبرکو سروک میلیارد و 200 میلیون کریستیان آیه سروک کی مزنه دواره کریستیانیه دا جبروی که پیامی کو او بیجه گلکی گرینگن او بنرخن و 1054 دا لستانبول لکنیسا آیا صوفیای جارا یکم کاتولیک و ارتودکس جهه وقتیان بون دو بش حتی وی دمه کاتولیک و ارتودکس تو نبود شکی ولی تو نبود لیوی دمه جبر کو امپراتوری روما بو دو بش جبر هنگی هیئت کی واتیکانی هات استانبول لکنیسا آیا صوفیای جویان وانا گوت هون گری دایما بن و درجی گوت نا هون گری دایما بن لهف نکرن جدا بون ایجا وک کاتولیکی و ارتودکسی درکت هولی اینها جی پاپا تیور تی دیسا وینا ونده دبکو بچه آیا صوفیای جیکو وقتیانه احتمالا که دیسا اگر ببین یک تشتی باشه لی هیوی اوه یکتی هر باشه و گوتنین آشتی هر باشن و بطیبت اف سالا 1700 کنسیلا ایزنیکیه و کنسیلا ایزنیکی جی هم کاتولیک هم ارتودکس هم پروتستان همان وی کنسیل قبول دکن و بریاری که دورده هاتنه گرتنه وانا روزانه جی آن پرستش خدا دریم خدا جی تینن زمان او تی قبول کرنه جی آری هر سی مذهب واجی بروی که هم جمو وی ساله بله کسک جی کریستیانین باکوری کردستان چیه مردین بن چیه آمد و دورین دن بن چونه استانبول یان انقره جبوی پیشوازی پاپا بله هاتنه لور هاتنه ور و ل آرنای نزدیک 4-5 هزار کس رزرواسیون هاتیه کرنه و پرستش بکرنه استادیوم و پرستش که مزن بکرنه بله لترکیه به بونه است خوازم هنه که ام بحث آزادی دینی بکن لترکیه چه قاسی پاراستیه آزادی بیرو باوریان آزادی اولو دینان وکه نمونه کریستیان خود بن گفیده دبینن لترکیه و لباکوره کردستانه؟ لترکیه باور کن باجار به باجار اف پرسا و برسواوی تگو هرتن اگر هم بیجن مردین باشه اگر هم بیجن استانبول دیسا باشه که ماسیه بنجی لیهم بیجن ناوند ترکیه لیوان داره هنک دن خرابتره باجار به باجار او تشتا تگو هرتن دواری دولت دا دواری فرمی دا لسر قانون دا تو آستنگی جبو خریستیانا تونیه یعنی هر کس کاره اولی خواه بجی لی هنک تشتین دیتر دا مثال درباره پرورداهی فرمی کو ببن کشه آن ببن راهب دور دواری ده هنکی که مسیح نه و گوتن جهاتن گوتنه وقتا کو برسر داون لامریکا بو گوتن امی مکتبا کشتی امی دیسا وکن نافگراوی
او و او تشکی باشه جبو کریستیانین ترکیه دا کو حوجداری نبینن کو بچون ولاتی کی دیتر پرورده خوی دیانتی ببینن و ببین ام بجن کشه ببین راهب و راست لور ببینن استانبول ببینن وی واردا هنکی گاف پیوسته بناوتنه ل وکی دن وک مگو نرخنینا ملت دا باجار تیگو هرتن بریس پکر کومله یا وهیا کومله کنیسین پروتستان از ببیشم وان بم پیکرن کل همبری کریستیانان تینکرن وکر راپور بلاف دکه ایجار او بم پیکرن سال به سال دما هم بری خود دنه زیده تر دبن یان بدمیره کم بونه بله اوجی لگور گوتنین سیاسیه اوجی تیگو هرتن هگر سالک چه دبه ام بیجن گوتنین وک هفی گوتنین براتی هگر بین کرنه لگور ویجی او تشتاناجی کم دبن تشتین وی شکلی لی هگر گوتن تند بن ایجاج برویه که او تشتاجی زیده دبن yani دواری داناسینا دیرن پروتستان دا کماسیک هیا لترکیه وک فرمی دولت دیرن پروتستان ناناسه اما دناسه اما وقفه کفنه جوقت عثمانی و مایه و درجی درا فرمیه یه مردینه لی هر دیر نوکی مایه ام بجم استانبول دیرن پروتستان یه کفن نینه مجبوره جخواره دیره کی آوا بکه دواری دا جی د قانونی دا کماسی هنه دولت اجازت ناده کو دیره کی نو به آوا کرنه خدخه yani nabe derve wan kniseyên ku hene hûn nikarin tu keniseyeke nû ava bikin بله برناده ام آوا بکن جبر هنگی او جماعتین پروتستانی بچوک اکود ام بیجن استانبولینا لانقرهنا ام بیجن باجارک دیتر دانه بن ناوی کومله دا دخوازن فرمیته کی راهجن و دبن وی شمسیا کومله دا پرستش خواه بکن اف جی نه وقت دیره که دور دا جهنک پرسیرک درد کهون جبر هنگی اف پرسیرک هری مزنه جبو پروتستانین ترکیه وقت ما قول مردين او ديام ما هي او شانس ما هي جبركو ما كفنا لي يكون نو شنو باجار مازن لورد خوازن پرستيج خو بكن لي دولت قانون در نخستيه كو ام بكاربن دريكي چيكن نتنج بو پروتستانا يه كاثوليك جي نكاره چيكه يه اورتودوكس جي نكاره چيكه يعني قانون تركيا ده او تنيه مثال از هات مهوليري لانكاوا مبرچوا ديد تجدير نوايتنا واكرنه جبركور محلا مسيحيانه ودير نو ممذاكر وايتن آواكرنه او اجازت هي ليه تركيا او اجازت تنيه بله برز جبرنگی دوی وارد اماستانگیاد کشید. عالی دستوری ده هونجی دزانن ده دستورا ترکیه ده مادهن 24 و 25 آزادی دین و باوریان ریک دخن ماده نوتیجی تایبت بوان پیمان ناونتویه کو ترکیه جی قبول کریه هون زانن او جی ده سر دستوری رانه پیمان ناو دولتی. ترکیه چقاسی پابندی وان ماده دستوریه؟ بله او ماده 24 و کوگو دبه همولاتی ترکیه دکاری هر تشتی باور بکه آزاده و دکاری وی فکر خو بیرو باوریا خو بدفکی آن به صورتا لسر تلویزیون لسر مدیای کاره وشانی بکه تو کس نکاره استانگی جبوی چکه اف گوتنه کی پر خوشه لسر قانونی تشکی پر باشه لی اگر به کرنه افتشتا وقت مگو باجار به باجار ته گوهرتن اگر از بخوازم مثلا از بیجم لباجار ام بیجن قیصریه لنافسکاکه از بیجم از مسیحی ما باور که وی من بگیرن yani ne devlet le millet ve aslında gider derhine jber ve ki o perskeri mazna le ve go de madde noti da be peymana navnetewi ve emgredayna leser kanune disa ve vi maddeji her çıkas emgreday benji yani siyaseta ku leser hükme be او disa lgor xwa heneki didemeşandine em bejin مافی مروایی ناونتوی اگر بریاره کی دابه هر دولت جی و هر یه مجی دکاره بینه جی دکاره نینه جی جی نه افدام نزیک هنگ تشتن سیاسی نه ولی ام دبینن هنگ بریارات نداینه لی نای پک آنین درباره مثال برای صلاحتین دمرتاشتا هنگ بریارات نداینه لی نای پک آنین افتشتا
ji bo wî diwan dera da jî hinek pirsgirêk hene negotine Birêz peker ez dixwazim pirsek jî derbarê bi hevrejiyanê de be bajarên weke Mêrdîn numûne ne bi rastî Musilman Krîstiyan bîr û baweriyên din hemû kêleka hev bi salaye dijîn ev çand ev kultûr çawa tê parastin gelo pêwendî û hemahengiya di navbera we û bîr û baweriyên din de roleke çawa parastina wê çandê de dibîne hûn çi dikin ji bo ku ev çanda bi hevrejiyanê berdewam be Belê zor spas kim bo vî pirsê ev ji du tişta berhemî xwe distîne û Mêrdîn jî nûmuneya ji bo vî tiştî heger mirov wan du tişta pêk bîne li her deverê welatê me bajarên me û dinyayê wê ew li heya wek Mêrdînê bê çêkirinê yekem tişt ev e ku herkes ji evdû hes dike û încîl de ji Emerîkerê mezin ev e dibe ji evdû hes bikin yek ku ji te hes dike jê jî hes bike yek hes nake jê jê hes bike hezkirin tişekî pir bi qîmet e di malbatekî da çiqas fikrên cuda hebin jî ji ber ku hezkirin heye ew malbat her yek e her birê heve xuşkê heve dî û bavê heve lê hezkirin wexta qediya ew malbat belav dibe ji bo wî ê ku mirov dike yek hezkirin e û ji bo hê baştir jî ev bimeşe hê baştir jî bimeşe mirov darazê hevdû neke hevdû nedarizîne yani dîwana hevdû neke tu çima ji vî tiştî bawer dikî çima ji vî olî çima ji vî mezhebî ew tu eleqeyê kesî wî tiştî nake herkes em dibêjin digotinê de herkes dikeve mezelê xwe em hemû birê hevin em xuşkê hevin û herkes fikra wî ji xwe re lê em ê wek bira wek xuşk em ê ji hevdû hes bikin û hezkirin û nedarazandin vî yekîtiyê çê dike ji ber wê yekê ev numûne di Mêrdînê de ji bo hemû bajarên Kurdistanê jî û tişekî din dixwazim bêjim ji bo konsîla İznikê li Mêrdînê du kes tevlî vî konsîlê bûn yani ew konsîla 325 wexta hat çêkirinê li İznikê ji Mêrdînê du kes tevlî wî konsîlê bûn û mezelê du heba jî li Nisîbînê ye ew her du kesa yek nava Nisîbînê bixwe ye Moryaqûb e navî wî ew tevlî wî konsîlê bû ser navê Mêrdînê û yek jî 20 kilometre jê dûr e Manastira Morevgîn heye ew jî Nisîbînê ye ew jî Morevgîn e ev her du ser navê mintika Mêrdîn û Diyarbekirê tevlî vî konsîlê bûn 1700 sal berê û li gor fikra min Morevgîn yekê Kurd e ev jî carna Suryanê me wê derê hene ew dibên Suryan e lê karî ku ew dikir çi bû Morevgîn bi heftê şagirtê xwe diçe wî manastîrê ew hêjî disekine ser rêya ku diçe Zaxoyê li ser wî rêye Nisîbîn û navbera Nisîbîn û Cizîrê ye her roj du şagirtê xwe bi avê dişandin ser rêya kerwana wexta diçûn dihatin av da kerwana ji ber ku çol e av tune ye av digihandin wana û avgîn jî ê ku av digihîne mena navê wî jî ev e yê ku av digihîne avgîn mor avgîn dibêjin jê re ji ber wî yekê ji ber vî navê û ji ber karê ku kiriye fikra me ew e ku ew jî Kurdê Mesîhiye yê wê demê ye û ew jî tevlî vî konsîlê bûye 1700 sal berê Belê gelekî spas birêz Ender Peker keşeyê dêra protestana Mêrdînê tu mêvanê me bû zor spas